Mi familia es amplia, es una familia amplia. Tenemos niños y mayores de todas las edades, desde nuestra hija mayor que tiene 30, pues hasta el pequeño que es Pedro, que tiene 4, o sea... No, nosaltres tenim 3 fills pròpies i llavors tenim 2 amb acollida. Van ser temporals i ara ja han quedat permanents. Es un estilo de vida, o sea, nosotros venimos de familia, los dos de 4 hermanos, cada uno, y yo creo que es la forma como entendemos nosotros la vida. Somos un grupo, estamos muy unidos y disfrutamos todos de los buenos momentos de cada uno y al revés también. Per jo la família sempre està molt important, en què dir, ja d'un principi, quan estàvem amb pares i els meus germans, i llavors ja quan jo he format la família en Álvaro. I en Álvaro jo sempre d'un principi xerrava d'adopcions i coses d'aquestes, i de tenir molt del lot, perquè a mi realment sempre m'han agradat els lots. I bueno, realment han arribat a ser una gran família. Yo creo que no entendemos la vida sin esa palabra, sin la familia.